chairman abadde unatubulya emigaso gy'ekibiina mingi nnyo otegedde nga zinesawo njogerera bamembers abali ku group nawe nga kwoli chairman yabona abagamba nti bannange this year don't pay certificate ya mushana yakyogerako bane chairman muli bajulizi nenga bulijjo mukimanyi mushana abadde ajja n'abakwata biki lwaki yakyogera yabona nsonga n'agamba nti mushana bulijjo abadde atuba firimu ze bano basiriri n'akuba certificate bwakujja mu ssente takudifendinga atya nti bw'ojja kujja omusasule otegedde onayime kumusasula ate ayime kukumawo kudifendinga gwe onatasasula so baproducers etubawa task nti if you want to have members okusasula certificates again we need to assurance in the breakdown how going to defend others otegedde bannafe abatakoze eki nti nze bwe nsasula fede nobona okusasula mushana alina okukomawo bwatwala ezanga alina okukomawo akola atya nawe akunyigire ozize wesasula mtu omunana katinga ekitiisa ky'omukazi kya mutwalo nebwe otasasula okyakitulina okumimeka so ng'ekibiina baproducers nitubasawo akazito owulya mumalu era buno omwaka chairman tuteesa tekusasula mundi no producer nomosi mu Western Uganda omuja mukama wange ati shonesa example ya Western Uganda bana Uganda abe Uganda emizano gy'Abaganda wali ba producers nga mukaaga baludikona ba MK bandi ne tubagamba temuta mu Western Uganda nti buli muntu aje MK ongambe oya M12 ludikona ye M12 buli muntu je M12 otegedde tubagamba okudde bafu mu Western Uganda mwegatte mu certificate etya emu ekyo kibiina kyakyakola ekya ne tukana pasi twakanze ento okunemeka bakyateesa okufuna certificate y'Abaganda bonna certificate etya ne buli gy'okimanyi obadde n'okusasula ludikona si kyekyo osasule ba MK bani bonna excel banakuwa si kyekyo ati nvujja emigaso ebintu byetukozeeko ebiri physical as I speak now ekirala ekibiina nga weekiri in case of cooperation ontegedde ati nvujja emigaso tetatufunamu ngono member wa UFMI tekyali kyamuno kujja kukwata Ronald okitegedde nakimanyi Ronald musajja muwulize atunda bulungi firimu okugamba nga tukimanyi is a law abiding citizen mu party mu bya firimu ngafazali tujja rwanda bana mu muleke era abantu twakwatanga beba abantu ab'emitwe eminene ngabo mu lubiri abo okitegedde ab'emitwe eminene ne mu kizungu abantu twakwata ab'emitwe eminene so ekyo gyali katinga bwe bajja okukwata bana abavudde Kampala balina okujja ne batunyonya nkatyaha mujje mutuwe guidance tutandikira tukomawa ekyo migaso gyaki yesiga bajabuzi buli bawasanze straight paka wa wana tehayo libagamba bwokwata anakulezaawa Kampala nina abamu obwasinga mu twetwakwata twawatawa CPS y'Embarara egimu ku migaso gy'ekibiina nenga n'ebigendera baffe bingi nnyo mwe mwabakwata tusooka mwe mwagendangayo ne mubalaga eki ngambye mwe mwakwata ife abagayidinga nga yes nkweze mu matale ga Uganda waliwo omuzanyo ogubadde ku BBS kaseri ku BBS kano kagundi BBS yakagula otegedde ne babagamba before the ambassador of Philippines ayina kujja Uganda okusayininga agreement nabo otegedde bali okutaja bakiziganya just to broadcast bahita ozanyo omumanyi bamusozedwa kegundi Philippines kabo kadafula otegedde so amate kitegezaaki nti UFMI neteka okujja kukwata kene time otegedde nga olaba wa traffic ngovuge mulukayo wayagala kukwata kubanga you want to be 100% perfect oja kunya third party akwata omupiira otegedde ati ntino toyina license toyina permission kuba wa lembe toyina permission kuba wa startup otegedde bulungi nnyo so mu buli mbeera balina okukwata ekirala kwekyo brand tewali muntu ali wano gwesitatuganga mukali sajja mukusooka sajja na poliisi najjanga nzika nensooka nembanyonyola mukitegere buli omu natuuka ku dduuka lye nga munyonyola
kugira ngo nyoti ndizira dukayika mushobo nzijyaho ganti kundi bazina kukwata ya chairman tiyajaho nekindi twija twate echipe chikira stagade zibarwa abantu Ronald for the meeting echipe zo chikire mshabu kuri no zimara umuhera Friday bemu for the meeting is ubuna masayisha uko tari shazo mwafi waiza za shamu indomu hati mazuma agarugo nkija kwa Friday nzire kwata Friday ayosere na jo urukiko nayitegereza raisi sakazishashura ekibina kirumu naguza firi mushiringi rukumu aho gato cyakwaza gukora ngo ninyija n'ingore twongaside yo mu mateka mwewe akaba nashikura nyinga Friday ka wakingireho Asati mawabi uno rusati ayono baseni kuri abonya omuganda agamba okundi ngasibutitizi yaje kutoka bwe mbula cyari wawe mbugo madene mundu ya yakokweka mukonda be ondege ate kirala uma wina wo government no send basakupasa samutiye for you but now with evidence from the mujuris send ezo bosindika zinakusimbuyana manya gaimu twino mugisha media an tuonjire media wanugamiza membership ningiza film ye film nini sende linda ko sende zona they sende zigenda kwa county bone yakafanya madema masatulize ibuzo bimuziza they sende nemenya kwa county kubanga twinya finance this is a company si ya ya mushibari twinya finance amaniki dua iraje yabiranga okumbaguta nena afa muko buzibu n'abando dibe nda wantu ngamo all the manze musindi hazigenda wa finance ontegede because to the process at the end of the year to accountability ate buli mwaka tuvoye to accountability echo kwa chisiza watu no sense kwa account ye ekirala nyo avuga out of 35 districts wakatamba district abi mutano ontegede sendezo zitambuza zino senza registration Zemulio na kuvuga abantu baroze ku wali togenda wa sta gade zemulja onywa obatonwa osasula katinga bitumi kundo cyo kirumije ekibadde wano kansoke kinyi obunyija ha y'omulungu bwokubanza kusaba omwanya nkasanga omukoza yandiwe aha yakujugura ebyokunywa okora ki kusitamu okora ki so na hati nyumwazi muteri yesuzi yaza na mutererizo yakwata na mugambira kuti muzo meeting tutandika shahina omuntu ogenda ate akikinesho na mujyamuza kuja kuri hati kuna nanja ngure cyo kunywa mwarebanye ta anyangwa ibyo cyereze sinte zituza so mwanya bakire osifisisi na febadeli tufuna hoteli ontegede buli tugenda kabali wabona tugenda tufuna hoteli ne tugula ebyokunywa ostegede kandi this meeting ngo twine kuscore area yenyine itwa to aha tukaje twitware kamukuzako tubaraze twari mu kisenyi bya mu kisenyi kuba like okwekwasa kubajja kunji nyongo kandi muzigire hari twa tujye baduma ngo tamuzo bigere benefits ya kuzemune n'ubundi bantu katirina kwa ekirala aha walwa muziza obuze ebigaso by'ekibiina abuzize mutwale 5 andina kwa eza fine twatesa kuba fine that's what twaga buli kitundu twala eja representative ostegede buli kuba fine yafanya bne mutseni ezo sene zigenda kwa account ya Kisenyi ontegede yabo nekuru ati mo eja representative twaga ndeze sa twale tunawono nemono yaga macha azisibiyagala zesa nyoga macha zidiba Kisenyi for example ekatete wali aliyo oyo wawa oyo wekizungu sente ezo zawe ziri twazifula muno mukabi ostegede bukedde kumacha bakumenye tuga matino omuntu werubiri bamumenye ne kwa account ye kodeka mtoja abe 10 ostegede so tutandikira okola cyo kuyamba ontegede Nenga bwe kiri mu nkola oba just tuli mu kinyu bya mu mbozi kubanga kodekiza bila mu kizungu kuza bungo cyatandika kubanga nze kyemanyiye that's why tugamba
this month we shall go to this area. Ombuya kusebunya. Mutugagala bya mazima tuzama ubutadde mu gesi ya. Oyizo gawo musajja ngala gesi. Naye twagala ya mu kibiina kitali kuorganize. Mwatale mhazi wa Ferema basebunya mbala. Tewali buzibu. So fine tukuba. Twala member nga Kisenyi nga abakiikirira. Inga ye bridge between the committee the board namwe yalondwa sente zammwe eza fine otegedde nebe mugamba nti kutuganye kusafa yafije mu kizungu Kisenyi koze safa yafe wa Kisenyi ebibaga safa sente babukede ku macha omuhaza agezo kuzaala otegedde otuso bagera ndio twajo kinana za kiso obadde otambule muke kubye muno mukabi eza fine ate ziri zeteka membership zote ati membership ati kugambye kwa example out of 35 Western Uganda ati for example here ati lyadda ati ngo wali msasule sente kati ngajuzi mu kizungu twakoze meeting wabali abantu ng'atano amakumi atano mu kizungu twaliyo buli muntu tiyanywa basasule ekitundu buli osoma tutambula kugoba mu kunywa si kugoba mu Muganda tugamba omukolo sebunyoni musajja muganda omukolo twagenda kunywa kumanya madam choino kumanya ensi kati yakula iwakyalo onosolugya n'okolera programu zizo tuwasasula twagende assessment anti mwangambe membership tufunamu mu kunywa kati zireza ffe fine bakwade gundi sente muzemuseekyo kati bw'obuuziza lwaki fayini ebintu bijja byeyongera kino ekibiina membership lwaki yeyongera membership lwaki yeyongera sente meka ziyakakunganya mu ffe December twawa accountability buli mwaka kati baalifa mu jo recently kati mwangambe temulina account wangi tubakozesa namba za finance tubakozesa namba za finance message nze mbadde ngamba finance waffe mukyala abeera ntungamu otegedde naye netwa nga kampani emutwa ku speed kubanga sako for example okugulawo account buza chairman bakula weziri sente okugulawo company account omanyi sente ezetaagisa just open an account twala satu mwe mutambuddeyo bwate munazifuna tuzinga they're not saying until you pay the money the process is wetaaga member wetaaga ebipapula bingi gye bewetaagisa wetaaga kiri ya URA
Kaso obwire mazima twabanyereza kukato bombe. Tukasi members katwiza kugambira ikintu kimwe. Ebindi go kwetu byatuza nakangire kanchi kwa tware. Mwamize winchirizi. Twatwizire achacha cha price. Cyo batwetera. Ni cha price. Katwa itokutwi watubuza bweki kamwiza hamwe murundu mwene. Wanosaga kare kangambe tukongide twiza hamwe twayera bamwe. Wanchenga okugira ngo saving obwire bwitu tugenda. Wanchenga twiza kugamba price age itwe twina abantu noreba omuntu okwombeka takusana kombeka nkai a high street binenja binensonga bwiki nayombeka kare kankai. Wanchenga omukuru wa Adams rate ya kusasura tiyo kusasura mu Kisenyi by the way subrating and sasura sentence. So abantu abaryani bamfuna mpora. Wanchenga na customer okuza kwiza goro wange film narwo mutawuni ayizankahi mu Kisenyi kuriya kanima utakusasura rent mwingi kanze gukora ki Umuntu natemba ko ndari kumutawuna very good kanze kusasura nanka Friday akore champe film nicyo kikumureta. Wanchenga abuja ngwe nareka kuri nicyo baterireho after mbegita sound nakinageko nabwa obutingana no butingana abantu aba tugerezo nona Friday tukatwakigambire nogo mushija na nogu katugezeho stake osingiro kumbe bakange muturebe barabat. Wanchenga akubanze sikaje sini bonka basaba nyo bamanyize sini mu kiti kya kawa ntinyo siba ko library mbulwana ndiye baba kwagala muri mugwa abasiza aba bone kikubarume kirya ebindi bikubira gukora ki nibituyamba nitunyoka kugambe okwatagana kutuyamba mukaturekere mukatugayibingire mugira ngo imabo mu Kisenyi okugira kumukureba customer banyu nabasasingire kumi. Wanchenga niko wakwe notubuza mbanze mu kigezeho murebe cyakora tukiteka nanka ameza ungakoza kungira ngo isaha ezo murira Wabuza. Kuturaye sitami tunkitu twareba ngo aba customer bitu tubakuba sinjira 10 mwize mutuhereza amagezi hatu mbakore ungatoza gambira abantu we size mwencheka ngo twastama tusayininge tugende tukoreche atona kujanga bitimwe mu kitandikire ya size ekintu kinobu yakuba mu 7 size inamateka giyatireho agataka koze size tugakora agokujya gukora ibintu makuru very good ngiza mpora gakora ki tino ko kufosinga customer ekintu very fast size otin timparu kum Uko ndera cyo musiza. Mwe Tumangu twaguza film sinzi kumi. Nito bakufira. Wacenga. Kongato turate ko munema sinzi kumi. Ndati basa ngo film sentence kwa sakubwe. Aguso itukuru abiti bafuna bora. First of all, bora tsere bayima yireyo. Wena na scenario zimwe zikita zikushika wanze. Ati nganyimwazo. Inone sire ya flash. Ya pesa na sinzi kumi. Na chumitamu kuna maze kuchumitamu yambuza atukonga she atukumiza anje zo nakufuna film zinge film ne film tampire kapu ngumushobore ahabwa film na muzarukumi yajandiba flash dance na atuka okata ngozana no kumwizi ngo simanya mbere bitima ya mbere biri na tumuheza yapata boda yagenda mwana kunya utajibire film yaje na abana kara master niko na tumuze kumyeza kandi uragenda sinzi egimas ejo nemo ya kabiri lora yajati no obani kama pesho bari smart ajati atunore ateste kumita atunojangu no bafati bizinge uri wohura kumita bampa 2.5 GB akujati mwe naye nakudownloadinga film zanjye 2.5 na yana bana wa 2.5 na ne mtibire chirono bakwa kumita ajati nyondi wakasuma atinyonyi ne ka smartphone ati nakikereza ka downloadinga resolution ya 360
nanga tu foto ati nimbasaje bara film ati bano dangu film ranzo TV 360 wena wasaku kuzire bero muzia ngai oyango ikize ngo ati mweyo naye kushunga kakuletera siringi 5 ngo niwe kandi ndakafeka muneguma ati kandi ati kuza ku distributing abasajja bakozesa kagisangura baba bafimu kubitimba nitangire kuraba mu kati go mumanyi mumaze ibibuzo byoje kati badaye mbali nyabategeza ntinyo ene beje twakola si yagikora sinzi yagikora ne after okwebuza ku bantu abangi abali mu business actually for your information in the whole of Uganda Western Uganda is not to the bay race in the whole of exactly mu Uganda ona Western Uganda muri virus yabacharo indako kajugere muri abana abaina endoza sibuna cause this is a city ontegede nombe badate nebitano kati kuwenso ongeyo eso jogambye ali siza nti abantu kumanyire base cyane oyi mujulizi tuza tukobola mu bwenjawulo era tuchimanye tuna mu Western Uganda bawuliza no ISP na twera kalango okaina kali mu film munda kalango kokka satagenda kabuliza kabulize sebo bulango bwange tona bunde kabulizeko siza kuliza owenso ongeyo tumaze kubyeka bakale ebintu bigende nga bo bisajja ndatambuza bintu ebi otegedde abaino bulango iwe akangoki obulango mwebuli na ISP just like was Western Uganda the head of site ati boba tufanya sinsobira nganti siza tutuya kubi tunakwata ko ngudina kamaleyo ati bongama ntine Kisenyi nga okuva kumwembege ndo mu Kisenyi nisuro kumbi nje omuntu wantu tumufuna ampola otegedde inga omuntu kabelebe fika shon nisuro kumbi afasule kumesa okuva kumwembege mu mutima munene okuva nene okuda mu kizungu ndakiramo okuza bigeni okuva kupa mu kizungu ndakiramo kati gomanyi mu tibolo kizungu filmu nisuro kumbi ati nebuza balipo nga bakikola lwaki si wanene izifete tuganye ndako kugira onakuwa lero for example wiki esoka goma gemazima bakaso bajja kubola bana fresh bachali wiki esoka babura wakigezaho ano kabana muka bakasoma bakendera kasoma je 10 neshe 10 no first day second day third day kuja kumanyia sabunta mwangu 10 yesu katwa meka temunaba kakati Post challenges mu Uganda film ya kuba mwakuja tena anaze kujerebera kitano yo muleke one week na no bar ku downloading nchi kama zikira file ni boda na kama zikira file cha na inedembe yaje nakasuna jeremy yarko ni kama zikira file batize ne kulanga ali offside ni kama zisho bode shoga ya omutizo banarume nembo no musajja amayagala burore omutizo banarume tarubiha tuli kumeza kupanga no dowayalinga eshonga ya YouTube izo banarume umuntu atarubiha unaza kudependa na film za YouTube nasa kuzija umudinga yo burundu nyowe kanye kenyini ni pereza film ISP ezo kukora film za ISP urarebera zitira YouTube urashangira channel na ISP official agitira YouTube rojango abati so omuntu wano gambechi ntiye no wanzo kore research umanye aha bwachi ba video batafuteka film zaba YouTube tekshasha aha bwachi ISP akakora isp.ug junior yazowa muno waki aha bwachi sako umuntu yakuja unaza kudownloadinga film za ISP a downloadinga za junior za kwenda aha YouTube ari kudownloadinga 360 megapixel yono jangu naza kudownloadinga film kumarimi akenge
Filmu za YouTube nziba zitigweho bahaka. Filmu eri kubera copyrighted immediately wagiteka nibagibrackinga down. Wano ndakuchumanya rigaho kwate filmu ya Avatar uja uploading. Kwera mari edakika 30. Filmu nziba ziri ya website. A website no shashura membership ya 1 month. Yemi twale subscription fee. Etari included na data. Nibahe abantu abagasha abantu nojanga batakureba filmu wa TV omuntu kwakuza kushashura nabasa kushashura monthly subscription nojanga abacho umuntu nakikakariga TV kushashura umushoro nojanga nchireta ninga nojanga abashata kumana shashura nankani atagumana shashura premium kanebero goza filmu hati yabara mu sete zakuye naza kwakira filmu wa Friday abachata kushashura premium yemi twali 14 akamana arebera nankani akamana arebera DSTV chugumere okumaintaininga chance y'icuru sankaba library no kugira mu data kiri expensive ahora kandi n'ekintu website omuntu nabanza yashashura kuzakusisi kwakusisinga data kandi wano ndakuchumanya wateka hotel GB basimu yawe zikazo byo kazireba ziri hotel GB wadandika ku downloadinga file zikuremera 8 GB no mamu 10 GB neho atini ho kandi zitakwina file zizo kuza ku downloadinga ne 8 GB kongana ngoti oyine hotel GB no manyangu data niyo kwa ko utaka mazire ku downloadinga ino jango aba so abantu bareke kumamba bakwata obujenga omuntu nakozisa chance cyo kudisorganizing because to ine research to kumanya filmu zinizike wabahaka YouTube Wenito tukore chi opo mwezo aitoratero urukumituwa Nechindi leka kushobora Tukatanu kumwako kuhire turukora bya mu campaign yo kuguza filmu shirije Chitandikire ni mwase kuchukuza kutandike izo Some of you niwe ayiwagira ngo mukakigamba niwe na Friday kugira ngo hina mukati ya from heaven hina imwabe mwatwiri epapurebe bya price bitambira umwaka gona no kuza for epapara miliyoni y'ijwi akora iwe kiyo ko muntu wa library ni okuchenginga mentality ya customer no chimanya muna wazo kuza shiringi bitano naza kuja timbere ya bisha wachina kuija kana bana chimangu ya bitano wachina ijana ndiye ya bisha customer chite cyo kumuteko mu mind zinichakora nichakumanyi omurembe gurumungu yiruka filmu zake ni za MP4 CDs karga echikoma isa focus yawe shemekweni ngai a hard disks oshemekwa no stocking a hard disk so big download nanka funa filmu za MP4 zike on computer customer twari chishani chirikiria bena bure kuhereza shiringi bamfuna pori mwana numusinga abantu becyara umuntu wasibo na ko muzigwa shiri ne kumidano basa kugisera akamanyera hari library nyo akatauna kindu mukarumura library zimuka konka waje wakwata tukumara dakika seconds zikumo utaka kama zile bikora konka harumura library zeza harumura library zimuka manyami chindi echo ine kumanya Friday ekisenyi kitandikira kuri ya bus park mpaka kuniyona ahura mwana ndakunja urinje harumura library abatiza ntuku bakwata amechinda rwanzi nyo sasa cyawe ndeka kwanze kumarire songe modele twijaje micho nagira ngo twandika attendance list abatira tuza kuba nokingara tuza kuzayama duka zabo kubashobora chiri right we kwanga wachire chiri right we kwanga kora ki kusayinira kwa muri chiri right ko ngati twenda omutumo murungi emishoro yona abaji uburiye ywe nimbasa ku excusinga ahobeshonga nimanya peine yo kuraba oruno manyiza banshiri yuko ngati kubasa ku excusing omuntu aruna bize filmu shirita yendo cha understanding kandi aba bantu ba races naha bwati tubahagira ngo batuye muri races oyine kuri ya races ngo guno murumu abona ebe byo kugira ngo nyewe filmu ma library business yo kubasa kutandika filmu kazi ya flash za bakasoma utakaguraga n'iki kide content omwino kigira a flash za bakasoma ningo yine mwana wa library jire wakora
wagumana picking your content. So your business, your business. So hato mutabana bizashiri bitano wena rero film ya disigazo complete. Ba customer bachara kutumani film na disigazo complete. Hadis ke korashinga customer na ije mangu hadis ko jinanche. No. E korashinge ninga no mujot film eri zoba tinziro tubanzori indete hadis na guma kwa. So hati yo kora asasu be customer wata kwasa kusasu. Business roza kugira damu o kena manyo kwa woro bagire ngo kafuka ni ngo kafuka. Ebintu byo kwenda kuzama customer wo kureba ekintu cyo kumutamburiza wo cyo kutambuza ko ese shaha ba boda kubagize mutacu rwo boda ya shiringi bitanu mutamu ese shaha no mutakuza kugera uwa boda tinkwa bicha ntanu na boda cyangwa kwazamu akora hadi distance temba bashesha bwira na kwereza example na bya film muzo mushora MP4 ejo ine for stopping a hard disk you use MP4 za verana content ou customer yakwasa kujya akakora akafuna business yawe hakinde turechera mu mugomwe enforcing price epapura rembi iyo mudara batalisayininge izo rero operation nubo turubandisa omutuma mu because ni woruganyirwamo aha singa wangambe tukube naye bachire omutuma mu rundi ni ukora ni ukuganyirwa mu business ye niwe ni enforcing kugira ngo ukahebe umuntu bwo kwebembera abantu corporate sensitization ni burra eza friday abashashura road spona film akata kujuze ndware binekwe pia badisimu Kisenyi pia badisimu Kisenyi film friday film atigerezo mu dogo film yone beyiyo Kisenyi no mu sasa friday abayinamu no jangu akata kwena erizo babije bakware na business basije bayera na kape obusaso bw'umuntu arukubayine yoro kugura film za SP buri wiki utakuziya flash ya customer utakuziya flash ya customer takumapei yo so ahabwa kimwe mwe namu kudumu yejo sayiko egiye kweziringe ahabwa kimwe mwe namu kudumu sayiko eyo buza film shiri agara mu mwana weno no takuteka muna kapitero kumesa kongati zishano mukwana ufa watika utubukwa wana anka kamesa otile shiringe kumesa na niyo kumitano takusha na ateka mkapitero ya zinga yuwa watino ndo kule hard disk za milioni na milioni obuze film ya shiringi ka doko ya mbunito kumuntu era mukite business yuwa noza kuleba mu customer rumo mushemeza no muhereze byakwenda and at the end niyo rabanze kuvuga kabu customer wena aza kuguma munaza kuondije hariho program yo kwira mu computer buona origine display turumuntu rwano rwo rutari nyuma hato tuza ochuboya osanga umuntu amuna abosira muri film mazima muri cyo aba customer bi twavuga film shiringi bitano bibaza kuguma musa kuguma emishoro nakshobora hariho UCC regulations tomorrow no mateno meeting covered ese regulations kakore nguli nibenda license nabahereza example baramu batwara amateka ganako kugagaze ihumu parliament aguruko bateri yona na recording yo yumusawa UCC jala munaga hariyo nankan hariyo certificate sirira muna shoze nzana nanda twari ku wano bizafirmu mushana na yenda se UFMI ewagira ngo ekemereze onga elishawe yashire mbagita bari zo munanga mu mukoti hekumarwa kuhano jangwa wa URSB direction UFMI ni chitongore mubana nkani bakama ba film URSB niyo yatiwe ko enforcing copyright kandi abo bya URSB ne kwasaganye ibintu byinyi manyasi manye registration of marriage manyabi ya trademark anachi URSB yaronde cyo bakwita collective management organizations ezo nizo za UFMI ezo nizo za UPIS kule ka management ne basa kuberindi ya collective management organization ko kabije bakoreka babisha ko yinge bahindure kongecho tukiya hu musango kujangwe yo mateka na no act of parliament mukakakataba mukagamba collective management organization ejo copyright and neighboring rights act 2006 mukagamba za UFMI na za UPIS
nanga ni bya SB kagere akora public statement buri yomashe mekwana funurisa rwa filmu za kugisa tuba kugamba barayibura rebo abama hoteli abama bara na nabama bus abo kuzore customer no joreka kuya mweseni ebi byona nibyenda rayisize hati wayemera mu muntu oryo barayibura mazima no kenda kuza filmu ya shiringi 5 biri mutubantu garanka nyena mu ngambire mutubantu garanka orutaro rutwero cherire no rwo kurwanyisa mu ngambire kuza filmu ya shiringi 5 filmu waza kwa umaro kashangiria rukumo kaza kwa hele no kashangiria rukumo customer na ajitwara obuzibo burwo no bwire bwo kumanyira obwire bwo kumanyira omuntu narara kwe omuntu natekwa noteka kugoye because wano inde churu ndimo teka chubona bode kare chinde chkwizira mu cheka echikwizira mu cheka ogende uzuza no sekirenyo echo ndicho kwasa kwizira mu cheka because uriya no mwita nabata chinege bwegigo omukoro mu shawo sente kore ospoir kokana bwino teka momani kandi no jango kwito mu changa haro chikwizira mu cheka echo twine chubanza tukachimanya okumanyiza aba customer film ya shiringi 10 no rutaro konkano ijo hambura nabahereze example y'ikijuru mumtakajya mu muristabone kusinga babasigaza mu kijuru bije no banwane bane kugamba bagera batubekika hayi ushanga nagambe bi kunahasize shaha barebe ahabwati nifana nibareba bwati nifana bo umuntu arugura filmu zateze shana cyitegereza umuntu arugura hard disk na cyitegereza ko washanga umuntu ayireba itaneze shaha mazuma gumirisho bora plus 500 negure waza beyo kushubura negure echamo negure mkwaro mukaba ashire 500 kwemereza ufurasho kachumita mu kurdo kuza 500 twara dachi nyonda mbire Western Uganda ngaza kabaye hachino kamora hachi abana binera ibrare ninka mobile mati yorumuno gamangu mukisenyi zirumuni speed ya mono shangara ora ibrare 15 ziri ahero zirinka mobile mana komero ho muzindara ne kombi hatino jango taro ryo kwe bukwe enforcing price ya shiringi 10 jango ingana omuntu ajya hero nashashire mitware ibiri yokusaburo inginga hero abaras nakati chetwagala ebyo nobyo byatibulira kubitwala Nese tetwagala eyechi tutani bano bonabo Ndio